S&R Services chuan i local boy kher ngai loin heng te han boy pui sak thei reng che ni learner license apply le renew pan card siam employment card siam heng te hi imamoni chuan contact number 6909063744 a hen ilo contact on nia neutral tam tak po inomin karing han ti khop mula in thian te ne mo khoi mo in kalkol na a in mu khop na te han ti ula opposition hi chuti lai achun an ti diklo ve dewani han ti ze ula ZPM ni ngal mai chu kan ram politics tin mun ani pokani kalphung thar sarkara hianin a sarkar lai chau hi kalphung thar kal nin ka shetalova opposition tele a Mizoram mi pui sim hi kalphung thar hian kan kalta in ka shia a chan chu enge kan ti chuan RTI te kan mangtang kai to em a chu teng deuh che chuanin a kalphung hluya kan lo ngai poimo lem lo lungoi te ka ration kan lak thin te po kalphung thara chuanin ngai poimo aron ni chho te zela he thili ron seisel katum haulo acha ka ti tu kuringot heti angarenga kan kalani chon kan ram hianin masona dom tak mail kan munge in karinga chutieng deuh che chuanin tun sarkar lai aniemo tun sarkar lai ZPM ministry an lo sarkar talawani po an dot le sarkar tur tan po hianin melung poimo tak tun borok chawa hen kan tong nin ka sia engpo ni se heng be na sang te hi opposition te be na sang hi kan sarkar lai tan hi chuanin enge in siam thatna tur tam tak om ve boka tin in siam thatna tur thil khachalo da thataila heng be na sang te wang hian din mun song he na chance thatak an nei bokin ka sia kalphung thar sarkara hianin opposition te po kalphung tharin an kala Mizoram mi pui te po kalphung tharin kan kalin ka sia ole tuntum video chuanin nimin lampanga news hit zual ka ti te karon react don ani amas vera chon hei central YMA in kong chian to tinia central YMA te anti thakop maya tenga munan chukal hitin kan minister then khate poka ankal bokin ka sia ti chonin hei MCS 10 bana kai scheme tha anti tinia hi kan chief minister thosoi poi re ka cha kum ka tia maro chu hun kan ei thei thlo lowa riak na hun kalangai thla uya kalangai thla mi lawani Mizoram Civil Service Association 10 General Conference voice somli pariatna an manga hemi tuma henin MCS te hianin bana kai scheme bana kai policy hi tha anti thu an lo soi niom takani ti chon adlia hen hei lungleya council of minister meeting a eile in man ringot nuai engoro hei chun jiak swalani he nuai thum sing ni sangkhat zanga somruk panga ani thailo nuai thum sing ni sangkhat zanga somruk panga ti niom takani asoi tu hi Joseph la limpoya ani ti chonin hei nimin news a chonin topic sensitive berpol ponin ka shia athupuya henin 7 day Adventist Church 10 Sunday ya sarkar mun ma man phal ani lo chan shedu tini bokani engpo ni se tuntuma chon heta tang hen kan chiar let pheliang 7 day Adventist Church 10 Sunday ya sarkar mun ma man phal ani lo chan shedu ti hi thupui nia soita gang khan ainge lo in zia kareng in enteng 7 day Adventist Church mila sa de chuan RTI atanga chana andon atangin hei ne koron soi chumo kalphung tharin mi pui ta poi kan kala RTI kan ti to reng to mai ni RTI hi enge tingai to lo mo right to information ania he thili India ram ko le tui kan ni na anga kan dikna chan vo ani ve boka 2 point RTI hi andil thaini ti kha kanon soini ta sela ti chonin I apps te po ama Android te po khan tin website an ne boka khata khanin man join poisa tlem te join zona zo thaini ti kha kanon soi ani chu Mizoram sarkarin sa ko na thila in clear na akal puinia an ngai thuan soi anon tiriap mai le hei chanei chu mitam jok te in khom ni ania wanga sa khotlem jok te sarkar mun ma man phalsak an ni lo chu an hria them lo thu an soya a chan hriat an du tinia heta henin complain du kan nei chu thu jek chung changa jokian ania tilai mi po hi Sunday ya ti ai chonin pathian nia ti ni se anal jok ngem ote kalo tiam amaro chu hei chungai dam thei ani te pona langa ti chon heti lai tak sa khotlem jok ti lai ai hianin kausan tlem jok kausan member tlem jok te po han ti ta sela athua moi na dik jok ngem te kan ti mai ni chu 7 day Adventist lama tanga thu dan na chuan Sunday atana field tumni an book to chu an cancel saka an dil na pakhat phei chu phalna order a chhovek to ni anti heng phalna pek to hi cancel sak an ni chan hi shet tumin Mizo conference a na thok tele kausan mi pakhatin RTI mangin zona hi an siama Sunday ya man an phallo chan chu sarkar chol ani wang antia ma se sarkar chol danga khan manan phal tho sia Sunday bik an kho khir ti chu an zona hani thu an soi
engwai nge Sunday an khuak khir bik ti khan zona ani RTI zo tu pakhat zoklan monsang khiangte Associate Director Communication Department Mizo Conference of SDA chuan Sarkar Property ni si minority ten sa khona thilawanga an mangve theilo hi amak katia holiday awanga man an phallawani chuan Mizoram Sarkar Property zong hi holiday a man phallo lo ro se Sunday a man phallo hi kan fundamental right nen ain kaltata sa khotlem zokte ra bena ani ati engponi se hemi chungchanga hianin 7 day lampang hi handik kati sarkar hin engwai nge field hi manan phallo pathian ni ani wangin nge tinge manan phallo Sunday chu ni e kan rama chuanin Sunday chuan kanin khom tlang puyama ro chu 7 day Adventist te kan che tangin Sunday lampang a hianin khom ve lem lowa anni chu anni tang kha chuan khan minia lo sports te pokha RM phian mai thei boka field an mandu chan kha chu ka hreu lowa sports te ni tura ngai taila achan chu inrinia in khomin atiang khanin mitam jok minol puina hun ol kan neina khan anni chu hun ol an nei ve lem lowa tikhanin Sunday ya booking cancel sak anni le zel phe hi chuanin an tan khanin option dang hi wang to view don ani 7 day Adventist church te hian pathian nia sarkar mun ma man phal ani lo dan le achan voi ni an zota July ni sompanga kumsang ni somni palia chana andon chu anoi miang hi ani Mizoram Sarkar enkol field le hol sang te hi Sunday ni in man thei ani em ti chu Sports and Youth Services Department in enkol field le hol te hi Mizoram Sarkar noya Sunday hi chol ani angin man thei ani lo tinan chang ani man thei ani lo chuan engdan to chana man phal lo nge ani ti khan zot le ta ti chon an chana hianin Mizoram Sarkar noya Sunday chol ani angin man phalna pek thin ani lo tini boktani hei hi engdana nge tian ron zota adanang tak chonin tlo chanan nei lo te po ani mai theini kan sarkar lai hian ti chon pathumna hianin tun nai kumni chung hian Sunday nia field emo hall man phal vekto ma se YMA Kaushan local council reservanga cancel sakle awmem tian zota tunhai kumni chung hian Sunday a field emo hall man phalna pek om hriat ani lova chuwang chon cancel tur awm lo anon ti bokani heng cancel tak te hi engdan tlo chana cancel ngen ni ti hi chu not available ania he ta henan chang fel to a tikha kha RTI zona pakhat na chu nia ti chonin RTI zona dangle hi ni som pasari September kumsani somni pali ami hi hanen le taila pathian ni Sunday hi sarkar holiday ani wangin sarkar enkol halt le field te man phal ani lova inrin ni Saturday a hian man phal ani em tin government holiday shimshima man phal lo ani thowem tinia Sunday ni hi sarkar holiday ti khan ron chuan lama ti chon zona hin zot non le ni om takani sarkar holiday ani chuan inrin ni poi sarkar holiday ni tin sarkar chol shim ni dangmo calendar a sen kan tiang chia khan man phal ani thowem ti kha an zot ani engtin tak changang mo onia government holiday danga hian arem chandan anga man phalna pek thinani antia panina chon inrin ni a hian man phal bik ani chuan man phal bik ani na chan minsil theim ron tia inrinia hen man phalna pek ani big na chan omlo pathian ni Sunday ti lo government holiday danga man phal ani ang thowin inrinia hen man phal ani tinan sang le bok ani hi RTI zona chana ni eng poni se hemi chungchanga hi zon 7 day Kaushan unaw te hi andik mel ta jok ria win ka ria sarkar hianin hi RTI zona le chana hanen hianin tran chan mumal tak chumi chu ani chumi dan noya chon ti kha han nei theilowa Sunday hi inkhom ni antidon se azot tulampang hi 7 day an himpoxia chuwang chonin ei chu man phal mai ta sela a thain ka ria tin mi zong kan mang kher don lawa Sunday a inkhom thin hi tam jok dei kan ni bok nen mo engponi se hemi chungchang hi chuanin 7 day lampang andik mel ta riawani ti chuanin hei lungleya council of minister meeting kha arei le ta view maya khami chungchang kha hei congress lampang chon ron sei chuak le ne voin khan congress party chon congress bhawana Friday political session an manga huna hen MPCC General Secretary Joseph Limpuya PSC member ni bok chuan thu soin lungleya council of minister meeting nei chu sumsen asang le ti asoya eile in man rengot po noi hi an jek diklawani chan chu noi thum sing ni sang khat janga somruk panga hi tam don lu tukamo chuwang chuan noi thum sing ni sang khat janga somruk panga ni tura ngaila hi an manza tanon soi chu ni tane ma hi ma chuan Mizoram la om ngai lo council of minister meeting chu borok len tak noya July ni ni kumsang ni somni pali khan hayari to khati khamo July ni dei to ni tuna henin September kan kai to a
voin hi September ni somni pakhat ani der to alori ve ta khop ma soisel na te po na sat ka an kal ton khan kan la cheu ome July ni kumsang ni somni pali khan lungleya nei ania meeting zo chuan ei in man sen so cheng nuai thum sing ni sang khat zanga somruk panga bathin na aizola thon phei angai phota chu mei alani lo April ni som paret kumsang ni somni pathuma laklu ZPM councilor ten thasom paruk an mangve chau chungin an lo man chu za zela zale paruk lain antipung hem mai ani izon municipal sum tuak nan parking fee anti to tawaka lunglei mi pui han phun ta sup mai ni council of minister agenda som pali atangin parukan pasa paruk zinga pani hi mi pui purit siam tu ani petrol le diesel man ti san vakna le LMC loman reilo te chunga za zela zale paruka tipun ania he meeting lunglei DC leiba cheng nuai thum sing ni sang khat zanga somruk panga baka HPC sum nuai khat sing khat sang ruk zariat man ania aizola tanga official chief minister atanga pion thlengin kal mi za som thum pali an kalani he meeting a kalte thlenna le dia senso nuai tam tak alom cheu bok enia ZPM LMC lo punna tura meeting atanga ni sari chung ni holiday om chunga order chuak man ang hian CSS le thildang kongchia te hian action lamasa se avalom om don emo lo pungma le pungtam order chuak ma record ani thei hialang atibok tinia engponi se hemichina hianin lo pun chungchang hi anon soisel ngor nin ka shelem lova ka mu dana chon lo pun aima chon hemi lo pun an ol samang che hianin CSS le thildang mo kongchia te pon non soita he hetinga hen sum te han mangjok ta se tikha ania engponi se inchia zomzel photila MYC chairman lui chuan khai khin tu remchang tak om chu uhola kai roi congress sarkara khan thlangana lunglei high power committee chu Baptist headquarters a nei ania thil tam tak zinga lunglei convention center noi sang khat zariat somsari pasari point pali senga sak arela voin thlengin lunglei mi puin an mangtangkai ani ati hei hi congress lampangina Friday political session an nei na an thu soi chu nia khami kan minister rual te council of minister te meeting kha sum an mangnem lutuk ti chungchang kha anon soi ania poni se mi chungchang enge in ngai dan comment section in lo soinga council of minister hi soile soinu out of station mo hemi aizol khopon lampanga hen meeting hi nei ani ngai mewin ka shelova kalo sheswal ni chuan mi lo ngai damula tuntuma ero aizol pona anvanei nia aizol ponan kalna na chuanin sum sen te po anave dona tin minister vakal ngok thu khom lova portfolio ndo khanin pion te pon choi ti khan keini mimal mo private person hanjin ngot ang khachu ni thailo sumshima ta chonin sum te polo kal nim ve do ani mai thaini hei noi thum sing ni sang khat janga somruk pangala hi akal rala ti chonin hemi chungchang ijon ke chonin han soi zui tu ka shilova lungleya meeting an vani kha thil thlengai lo ania out of station an nei ve shim po kha a thavio metin state dang te po han thirila heting hi chon lo ti ve fo ve boka tin chumia wang chonin sum te po refreshment mana te po local ve do po ani thaye hi chu politics a in be na chi ni ngem o ti te po ngai to tham tak anianga engpo ni se hi chu bimal ngai dan dana khan ni ta sela ke po in ngai dan siam dan ka thiam che lovani hemi chungchang hi chon o ti chonin councilor te lo pun chungchang a hianin lo hi an puna hei po hi enge in ngai dan kha lo soi te o comment section hi angai nom thei khop maya in comment te chu lo soi ula athain ka sheng poni se lo hi chu pung lo ngot chu theibik lova pung tur chu ania khovela ran changkang chho zelanga hunte ron liam zelanga kan standard te ha sang chho tel telanga pe hi chu sang chho zel point arin oma eng poni se hemi chungchang a henin thil pakhat ka she chhota ka chu thenom te poisa man dan tur loverel puive sekang hi ang doi mo chu ka ti dewa achan chu mi sing hi pathum hi hanom khom ta se ngai dan hi adar ngal ngot mai ne mo 100% in ngai dan hi ain ang vek theilawa hemi bi ka hen poisa mangma saila hemi bi ka hen mangila mo poisa nei in adai vek lawani pheichonin khami kha chuta chon mangang ti bi ka hi chung kwa poina unset fel thilnia mo mimal poin unset fel thilni heta hen tun thla chu kan invest yang heta hen kan mangtiang poisa ti kha mimal poina kan set thin dan ania kan summan dan tu chungchang ate po chuta chonin voile khata poisa om hukani bik lo wang khanin sarkar lai pohen an ngai poimo deu bika khanin
priority an lo pe do te poni ma na mo hi chu kronte khin ta na tang khanin che thiam meng chu congress hi han sarkar seng chonin henga henin priority an pe ni chuan henga henan mang menga amai ro chu heta lo pun ti vel kha chu om don lo thung ti na kha ani do maya hei hi chu a political party zirin le ami singa zirin summan masak jok tul anti na hi chu ainang lo thei ve wang hei chu mimal ngai dana kan ta tiang o ti chuan hei MCS ten bana kai scheme than ti ti han sial le taila voin chun khan Mizoram Civil Service Association chuan aizo klapa general conference voi somli paret na han manga chief minister laldu aman ahman pui chief minister chuan kalphung thar tha thau taka tuipui turin MCS Association te angena state dang phak turin itangang o MCS officer te hi midang te kai choi tu tur berin nia enton tlakin inom turani civil service na hi azawa ton shet le clear dan zau zok in nei thei thin he in van nei na hi mangtang kai zelang cheu ati nimina tlang zar tak bana kai scheme chu eile bara mason na mai ni lovin mi pui moral thenga siam thattumna policy ani thu soin chief minister chuan ngai pui mo masa lo nei zel turin MCS Association member te hacha sarkar na thok pol sang ten ama an mu to atanga ka mu danin anoilam staff ten ngai tha an lua a hriat thu soin naldu ma chuan kan tho na mun thewa kan hnoile kan chunga midang tenen tho ho na thatak siam hi officer tha omdan tur ani hemi chungchanga po hian MCS chu ma hroi tu in nizel don nia atia poni se kan cher zum ma in ei pulal do ma hianin MCS officer role ma thu soinia in me big na riau hi ne pudo ma hi sona chan chu MCS ate polo in ziak tling ve to ania he MCS na hi lo zom ni tang se to pui khwa chon record a siam dona to pui khwa tanga MCS tling ma saber ani don ani emponi se IPS lampanga khan ain ziak tling le ta tikhan MCS chu zom lovin IPS lampanga khan akal ta thung khania aloin ziak tlin ve to na ngei te ma te hen thuan soi thin hi in me big na riau hi anei ani kan chief minister hian tichonin MCSA te hian resolution panian pasa antia hi enge niango fostering economic empowerment and inclusive growth in the state government flagship program the Mizoram bana kai hand holding scheme hi tha kantia champion pui ngei turin thei topin kanom na mun thewa kan chuang antia hi sarkar lai tan chun ngai thla ka vanom do ne mo katia a hlo tin thei nan hianin sarkar ti thei ni big lova hi chu politics in benan te pon kan mang china engemo soisel na tur le khateng sang lo khanin sarkar pu ani china a fongwon tu ni reng boka thil om lo poni haulo sarkar pu khamo chuwang chonin heng department tena an support that lo chuan an hnoya officer tena an support that lo chuan sarkar hi amol pho thei ve tlat me chuwang chonin hetilaya an resolution pass pakhat na hi poimo khop mai anin support ton hi angai tak zet sitani tichonin thil makdo pakhat kan zeblok teang khumi lengpui airport kalkong hek doi kha kan chianga khatilai mun kha enge ming ka theta chelawa khatilai kha siam that ani to tichuan social media tuk vera kan tak walvel china achet lai kha chon sarkar an pu loi loya an siama then kha chonin PWD siam ani anti le lo thungani PWD siam ani karon ti holo amaro chu achet khan sarkar mo purna hania athat kan sarkar chu ti kha ahar savio ani mai thaya then khat kha chonin soita kan khan sarkar siam ani lo PWD siam ani ti to khan oma amboi thak thai khop mai kan politics in bei du dan himo imponi se in enzel tiang panina hianin upgrading public service delivery investing in district subdivision and block administration infrastructures mi puite hne na essential service thazok pek ani zel theinan district subdivision le blocka mason na rural tun aya ti changkan ani theinan sarkara thenni se ite ani bokani an resolution pasi atlem ren ron na akhal thatel tol viewin kasia chu ka mudan ani hei khal view ani an resolution hi lem view nangin tichuan hei hian en taila central YMA in kong chian tlo ti hinia central YMA shoi tu de chuan sai rang le policy bin kar national highway kong siam mek an tlo central YMA president le ma chuana baka OB pani le executive committee member som pakhat te han kal central YMA shoi tu te hi Mizoram drivers union shoi tu ten kham rang le kon pui in kara an toy om tini bokani central YMA chuan Mizoram mamo choklu na kong pui ber lir thei tlan thei lova a cheta le khar hial ngaya om chu poi antilea
Chief Minister le sarkar thu nei tu te hena Mizoram mun sang sanga kong che chung chang le mala turin anlo ngen to thin kan kong pui poimo khar hil khopa sarkarin asiam thatna akal pui mek chu amuna hian anjuk enani tinia tunlai chu kan central YMA lampang an che hit thei view maya politics sa hian anin rol thuk ve viewin ka shebokani entinan milim hal to lo ni se tiang chi temo na thok mek na lai khamrang khuale kon pui in kar kong uluk taka en ni in na thok mek tu department ho tu tenen po sei ho na nei mol khang khamrang le kon pui branch YMA soi tu tenen an malo lak to na te po ngai thak ni in voin ni thleng po khan truck driver tang khang ten hena ei turan pe a ma an lak zel dan tur po soi pui ngal an ni tin scholarship sub headquarters YMA soi tu tenen po kong che chung chang soi ho ni tinia taidarli le chanvia khan scholarship DC meeting hola kan kong pui khar tak le sarkar malak na sang sang te DC kai soi na in soi ania central YMA ngen na angin sairang le scholarship in kar kong chia siam mek chu omje nei jok le chak joka malak zel an tum thu ngai thak ania atulanga malak zel dan tur po la soi ho zel ni se ti ani po ni se hei YMA hi an neutral rem viewin ka sia an thil thlir dan hi an dik katia soisel ngai chon ron soisel ve ta be maya amaro chu YMA lo ni nge ani nge ke ni channel tenen chon kain ang lo deu po ni mai thei central YMA milim hal an han soisela central YMA chu ava ZPM ve ti tok hi anom mi lo thunga ke ni ro chu khatiang chi engemo thil dik chi lo thil ni dan tur ni che lo kan hre te kan han soi hianin opposition te kan han oppose te olek hianin ZPM kaningal mai ne chu ting chu neutral tam tak po inomin karing han ti khop mola in thian te ne mo khoi mo in kalkol na a inin mu khop na te han ti ula opposition hi chu te lai achun an ti dik lo ve dewani han ti ze ula ZPM ni ngal mai chu kan ram politics tin mun ani bokani engpo ni se ei an soi sel shan mi lo ne kan YMA te hian mo anju enfia malak dan te ei omje nei zoka malak te ni se ti te pokhan ju soi nia thakop mai kan YMA kan central YMA te han fakum tak zet zet ani ti kha kan soi du ani engpo ni se khati jong kha tuntum video chu ni sela voin ni hun nuam tak le thataka mangtorin do sakna kan hla na cheu